abakristayo kushabwa kugira obwesigwa no bari aha mukoro go kusima no kwakira abebembezi babeji babusobo secondary school eri kushangwa muri Shema municipality obwo bari kusima Mukama Ruhanga ebyabarabize mu byona wamutwashije kuyamba kumukina cya futibiri ayonera nkisha kwa hanzizo z'abazingaye ariko nashamu na kuyamba ko wari unagiranda na kongere kandi ndakire turabire kushinze ni tujamani turukitsinde ko bwato hadi mutubano kurura musindika urakomo tuwena ngari ugatakaje nanga wena ngarahazi Reverend Mwayunje owakorro mukorogo yagaruka yarabura abakristayo okurekeraho muzego kutera abagenzi babe bukuru n'ebijinji ngo batatunga mukuru w'ishomero rya Busobo Secondary School Tembo Tiragana aine byashobora twantusima ahabwe enkoragana nungi n'ekanisa hamwe n'ishomero ibyo nakora kubigitirana kituma wagira ibanja yo kugira ngo usime Mukama abo kuba akurinzire yakamagara yakutamurumo umurimo kugenda je nabo cyo taro horizon iyo tashemerere kusima Mukama izoba resistance Mwayunje yatugambira ngo omwebembezo murungi no ine kigambo cyo ko wembembera aje abandi kandi no bakabiriza ekishimire kuba kikozwe bwa nyuma y'abeji batere birahiro byo bwebembezi hamwe no kume bihama by'ishomero ryabo omugandi abariso mu ncherize ya Orthodox bahigwa kureba ngo bari sentama za Mukama Ruhanga no mutima gumwe hatari kukunda sente bakebwe cyo Ruhanga yabatumire kukora munsi haza Ruhanga cyo yabetire okwija kushoroze sente twine mwedini nyingi z'enshubuzi tukwe zirumu oshoroze mbiha bulizobe mbihe oteka emikutu ama TV oba kubasa kurabye sente oshoroza oyenda kombeka ekaro ya Ruhanga teka hwaga bakumana basindike sente tubakurebe kizikora ebyona byagambwa Archbishop wa Orthodox Church omuchange cy'amatemba ga Africa Wenkoras tumuhimbise obuyabakuriro mukoro go kwemeka Bishop Robert Baruku orabe nakora nko muhwezi we kandi mikoreji yabo muri mutojo rubaro mu district ya Ntungamo nyenda mu kwateje itwenka Orthodox Church titukwenejezo businzi naro kunywamaro tukwe tonka wana oganywe no kwegendesereza kandi oyete mwifubo oyete mwishitini tikwe wabuli bishop nkabona nogenda no koreminana hataho politejo no wajenaga we Reverend Father Robert Baruku owayemekwa ahabwa bishop kandi orabe nakora nko muhwezi watumuhimbise atirekeragano I promise to visit and watch over the flock, now confided to me after the manner of the apostles, and to inspect with delicacy, and to exhort and inhibit that there be no supposition. Bwa nyuma ya Baruku kuhamebwa ashitamisibwa mu ntebe nka bishopu gasha kwa Mike Twachire na Dan Basibye.